channel. We're now off to Santa Fe. I'm with my beautiful cousins, Rishiki and Patricia. And nasan sila dito, magumangko lang po. So yeah guys, see you there! Alright guys friends, made it here in our first stop. So we're here at Ubu Mangrove Garden or Eco Park. So yes guys, entrance area guys for adults is 50 pesos, for children it's 20 pesos. And then if you want to do kayaking, kayo na sila 150 pesos. And mag-boat ka kay 350 ang rent. Guys, padong may ito sa mga mangrove. So first guys, ma-picture mo dire. First na picture taking. Wow. Nasa sila restaurant dire guys. Tara. Ang local name din niya guys sa mangrove is Bakhaw Lalaki. Wala Bakhaw babae. Nag-rest ako kadiyot kay nag-sunblock lang so kadiyot kay basi masunog akong naong napod. Itong na kay ko. Init lang kayo karon guys. Pero naaraman siya yung mga cottage na pwede ka makakuan, maka-rest. Balik ka na be, asa tayo mong smile? Ate, asa mong smile ate? Smile te. Smile. Yeah, dili ba na mga ganina ka to? Ganina ba? Mag-ama. Welcome to Ransaway! Taga sana all dala jud ko ani ba? 1, 2, 3. Kodo, kisa may dala mo kwan. Pindot. Tino ka Yo, pina. laog ka tiyo. Unsa man imong gilawd ate? Fish food. Tiyo, laog ka. Unsa na mga isda? Yo. Dati. Ay, kuni. Isdos bato. Isda sa dagat. Paliho kayo bilin ang mga basura na inyo gidala. Makoy! Dinagri ka na mo, ibilin din Makoy ha! Joke lang Makoy. So guys, nanami sa pinakatumoy no? Sa Eco Park. Then nadaghan kay isda diri guys. Pwede ka maka-fish feeding. Now, I will soon make a move. Ooh, I can taste it. So dili ra ka guys, like kung feeling mo nagikapoy na ka, pwede na ka maka-rest. Hoy, daw. Kikapoy na ka. Kikapoy na ka. Sorry daw. Sorry daw. Sige, Baby, I adore you. Maybe I adore you. Yeah, I'm feeling high. I'm up on cloud nine. Baby, I adore you. We're here at Camp Wagi. Kay Camp Wagi naman mi guys. Comment down below if you're a Camp Wagi or Camp Sawi. Ako, I'm Camp Wagi. Miss you, baby! So, nalinguhan ko sa kay Camp Wagi. Nagkisiya lagi. Ooh, I can So taste hot! it. So guys, akong tip ninyo no, kumari mo diri kayo mag-apply mo sunscreen or sunblock. Guys, pwede mo rest diri after ninyo magpainit-init dito. Picture. Asa mo na siya guys? Asa mo? Ha? Asa mo? Si asa mo. Nami diri sa mangrove pana. Mangrove. Wow, ka nice uy. Sir, tadereyo, maglinyara ba? Linyara. Mangroves guys. Oh. Hi Days friends! So vlog takeover sa kay Sete Daisy. Nagsuloy-suloy pag-iya ha. So, nice jud kay diri sa Bantayan jud like super. Ari niya mo visit niya sa Bantayan daghan kay nice kay kasuroyan diri. Okay? Bye! You adore you. Hey guys, so pabalik namin sa sakyanan guys. After here, moadto mi sa Santa Fe. Santa Fe. Oo. So mga ligo sila. Sayang kayo, I didn't bring my drone.
Nindot unta diri palupad June. Anyways, next time na lang. Nice diri siya kino. If worry mo ka, bring your loved one. Wow! Sana all lang ako. Wala pa, baby. Uli ka na, please. Di na ako galit. Namubi mo ba tabi mo picture-picture mo na may online taon. We're now back in the car. Wow! Car! I just Car-con. Nag-multi kami to mi guys. Driver ko barko, ipuro mo. Babalik ako bukas. Bukas na. Feeler. Nakita ko gaan Siargao Fields diri sa may Marikaban. Ambot lang unsa ni dakon diri basta nice. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. Nami nakita na spot. Emerald Siargao feels. Diba? Siargao vibes. Siargao vibes. Nice siya diri guys for picture taking. Diri. Kaya na siya yung mga bent sad na mga trees oh. Moda ni di ay diri. Kabaw na ko. See, I know this, but the last days in real life I've noticed. Losing focus, breaking up from our life as we know it. If someone had told me that I will take off and find something greener, greener than gold. Ginagawa mo. Sige, tagandagan. Sige, tagandagan. Kaya para di ka makitaan. Oh. Naay Palawan Fields nga to na side. Guys, kung gusto mo visit, makakaagi mo ning area, naara gyud siya. Libre, way bayad. Amen, amen, amen. So, dili na lang ito mga tugpalawan, mga rinalanta. Okay, nanay Palawan, dili na side. Dito Siargao. kay Siargao. So next stop kay the ruins. Muna ruins sa Bantayan Island. Balay na good ni siya guys. Wala na human pero gihimo lang nila na ruins kunuhay. Shiki, ayaw Shiki. Napaminadaghan nagmahal mo Shiki. Shiki, no! I've been here naman. Wow! Oh, nice kayo. So, pwede mo mag-cliff Losing jumping focus, diri. breaking up from our life as we know it. If someone had told me that Pigilan niyo ako guys. Guys, pigilan niyo ako. Sige, wala na kayong Daisy. Sige. Ninot kayo ang tayambak-ambak diri opat. Wala lang ko nagdaog ka na pangligo, no? Mag-tour lang siya ta karon. Sila Ayaw nga tayo ng tour. drone, tiyo. Sayang kayo. Hey days friends, so we're now here in Santa Fe guys. Actually here in Cota Beach. So mo ni siya ang shootingan sa una sa Camp Sawi gyud. Mo ni siya ang original na Camp Sawi diri sila gi-host. So nindot kay diri guys ang kuan nila. Beach kay white sand and nice sandbar. Look at that. Hey days friends, so we're here guys sa Unique unsa? Unique beach. Unique Beach Resort. Kilid. Kilid dahil sa Unique. Di ko Nara siya. Sa? Ano ta? Kilid siya yun. Nagpakilid-kilid lang mi guys kayo. Siya lang. Di ba ito eh? Oh, mo sponsor day! Shout out to Ate Wena. Thank you Ate Wena. Wish you were here. So guys, it's currently 1:30. Namawa pa lang niya ako pag-lunch kaya nalingaw dito. So magtambay lang sa midiri guys. Sila Mama Rosie kaya napa dito sa market. Di ba? Di ba? Kaon lang jud mo dira ha. Oh, ikaw Makoy. Kaon lang jud Makoy. Imulog diri mo mama Makoy. Imong Mama Rosie. Ay, nag-sunblock kay maguba lang putis Ugyo, nagsaon na lang yung taong paritan. Sige na, makaligo na mo. Na, oh. Upan na, nakaligo na. Mga kiddos. Hey days friends, so just done having lunch guys with my relatives and family. So karon guys kay pabala nag-rest lang si dito kay kadiyot di ba Shiki no? Yes. And maligo sila. Ako dili lang ko maligo guys kay I'm going to meet Christine Fernandez Fabian. Oo, okay, i-tour sad nako sila guys. So, ang hitabo, mobalik na sad ko sa mangrove kay kuyugan ako sila and also ako sila isuroy sa Madridejos sa Cota Park for sunset. So yeah, it's gonna be our first ever na
kanang collab. Kay before, kay naka-vlog naman ko dito sa yung salon. And also dito sa eye clinic sa yung brother, si Dr. Champ. So, I'm so glad na sila diri kay at least ma-show na ko sila ha ang mga nice na spots diri sa Bantayan Island. So yes guys, see you again Isn't later! how I wanted to. You see, I know this, but the last days in real life I've noticed. Imagine if you're very close to the sun, you will really burn. Matutawag ma. Lola na dyan ba, Mr. Sun? Sun, so beautiful gapon kayo. Tanawa, bilis ka.